pini karbi Anglong Tv9 news kilang aradono phansame kardom pipaju panig pini berta thanbang nelimen mirdam phangjupi tangte non ki bertang ton pen arju panikha Congress Party hinpen strong room along kahumri dam West Karbi Anglong District Congress Committee WKADCC hinpen VP Longwer phangchon Lapen Organizer Secretary WKADCC Chutra Singh Terolatum ahinpen non kidam tang MP election Joyram Ingleng candidate Aparman strong room along kahumri dam Congress Party hinpen kitondun ariso atumaphan kecho kijon lapen strong room along ku PPC keton kelangdun ma lapen akisung ake joy aputha kahumri dam lapen West Karbi Anglong along DC office asai hem along all party meeting along pusitame chitongdum penalang litum pherangke tumathengno nangkapachini do nalam thele arju iksina news report Karbi Anglong TV9 news ini tum dak election officer tum ni tum phan all political party meeting tum phan hang pen mu baji krehini pensi meeting cheng polo onta isi social tum meeting chetong nun pen hodak lanon jasimet counting apu thaksi chingwai lo pen dak ni tum pini chini lo je counting abangke mo tarik pli ke LA wise non dake West Karbi Anglong ke hini LAC consensi do ko lo amri da pen rongkhang lasi amri rongkhang la so long pen pusame 14 atebul doji pantri pli counting agent doji lasi lasolo ko da bangke nilitum pini dak meeting judet pen pusame dak strong room dak Hamren Har Secondary School ong si strong room bilo pen nilitum langdam lo dak pusame pen nilitum ese Indian National Congress INC party hin pen pusame non nitum strong room ka visit ateng pen pusita nitum satisfied lo non unstami satisfied lo la pen counting abangke tarik pli wusika cheklo June 4 ani si counting ji asi arni bangke mongolbar asi nilitum phan bangke INC party aphan bangke mongolbar ni bangke mongol mate isi arni keme lasi nilitum lasorni bangke haiji pen mesen pen nilitum dak ake hai Joyraming leng Congress candidate si hai ponpo eche hol sita la pen dak West Karbi Anglong long hini LAC pen pusame leading long si dopo la bangke no doubt lo si hai rek po hai ponpo lalo la pen ke non pini ni so thaino leke hai chot pule ni gitu kali motarik plita hai po la bangke hainelo pen hai rek po la pen angsong central government pustame akhai Rahul Gandhi leadership pen si non 7 phase an si election ke dupon po apen non 4 phase an pusame congress atum si eche hol bangke leading long si dolang lake badu sa chini lo social media long same ba news tong pusame klang bom lo non 5 phase election bangke tarik inkoi si dopo lasut tame haiji pen taring kora 4 bangsta 6 phase ta hai ponji laten 7 phase bangke kijusi angdung kiti a phase lo hola sut bang 1 June musika cheklo tarik si hosut tame hai ponji lasi central government bangke India Alliance si Delhi long bangke non 2024 lakoti lik hoda bangke hai pon vek po laten ati hai Rahul Gandhi si prime minister to vek po laten kisung ke boy do an laten article to pusame alang di cecak lo je niliki si ke kipi tekang ke tok tekang article to lahai tame alang li pacun vek po la ke special agenda long si dolo ke alang li cecak lo si pacun vek po la pen ke non eprang an same congress along le cerap cetu nang kusinili kadok kawe karbi solang dorat ke doan community apang same nilihin pen chuniri padikrim polo kardam Dilai check post along naka checking ke doba mahut inur bangpu heroin drugs pen kaching nang
Lason silakan korasi Borjan constituency ka parlo dilay checkpost along naka checking do pamahut inu da bangpu heroin drugs pen kachingna. Lason si pinini phai trainer cap arua chekno ada por phai krehinia por malom dilay checkpost along naka checking do pamahut honthe meme ihum Ikoven pu agari Manipur pen ke bang Guwahati ke damchi pu agari number AS01 BT 8839 dilai police atum ke khangdon pen kiri ka khuru kamat heroin drugs ahom hom khokep long pon lok amat ati malo amat heroin drugs pen kachingnang che kabang phomen lagi Mr. Prince Mao Arta Thongke Praisi Apomen John Mao Arong Sinapati Manipur Pusi Rangketum Kahumri do nahut yang pachini do lapen abang so drugs lagi market anong ador puti si antar leji puta yang pachini do Borjan pen hempung di report Karbi Anglong Tv9 News. Pinia berda ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi.